Ktorý z tých dvoch modelov sa vám viac páčil? No, tento druhý je krajší, je taký elegantnejší. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn it around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You breaks me with your cold shoulder. Whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her. Yo, I don't know what you do when you do what you do, boy. But baby, 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 I don't even care no more. You got me so caught up in your spell, it's voodoo, boy. But baby, 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 I wanna be there for sure. 'Cause every time that we rendezvous, I don't wanna go back home. And every time that I'm holding you, there ain't no way to let you go. Nakoľko do relácie prihlásila maminu dcéra Dominika a prišli spolu, chceli sme spraviť väčšiu radosť a rozhodla som sa, že zmeníme obidve. Dcéra Dominika mala dlhšie vlasy, nechcela radikálne zmeniť účes, respektíve strih vlasov, ale nakoľko je to mladé, odvážne dievča, tak sme sa rozhodli pre asymetrický strih pri zachovaní aj pôvodnej dĺžky vlasov. Dĺžku vlasov sme na jednej strane zachovali, z druhej strany skrátili a zvýraznili sme zmenu vlastne farbou a farebným melírom. Breaks me with your cold shoulder. Whenever